Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Шуди брат чихе? Шукрона, майда. Тайёриё ба батли ки 10 рӯз мондаям аги чихелай. Ростша бугу. Ростша. Ростша бугу, конечно. Ростеш нами я рӯзи пакои меган, чи меган охири кофтесам. Я рӯз не як, ҷат як чанд рӯз акурай. Ми дастай очне медонин, аз парс мерем бо ҷа бачора мебинем масад чихелаин бе пембе нашаваи сусу ба уғало ула абша аҷуд кардан кишидестай. Ам хели шигронаш бад нестам. Текстура буд карди, накарди? Тексто қариб мисол чанд амуд фикр меоям алиш мешаваи сусу ам хели переживат меохатим. Чликот нишонае ки текстура буд кардагӣ. Хай нашуд ба фикрам видеои Наврӯза дидӣ ки я ду рӯз шид ба фикрам 2-3 рӯз пеш дар канал партофтем. Мақсад ӯра даъват кардему мехостем чихеле ки худат медонӣ бифаҳмем ки дар доварӣ кира дидан мехоҳем. Наврӯз чихеле ки дар ман ранги як сюрприз шида бигем. Мега ки агар баронам бимонанд, мақсад мада фарқ надора, в том смысле ки ай худаш 100% боварӣ дора ки идоф мебара. Ман мехостам также минене ихта бифаҳмам. Оиди чӣ шуд? Оиди ки доварӣ мисол худат мехости имина ягон каса дар доварӣ дидан? Иминои рости шака ба ном гуфта наметавонам. Мисол бар мужикое ки судягӣ мекунанд асоби роля бозӣ мекунанд ё ки не барое ки судбаи аммо имси амрӯз аммо хеле шад мешавад. Аки ман надорум бигем одами мадам ая тараф бок надора бародар. Мисол мо не ки якчанд будан ку суди ами желательно олдскул ман мехостам мисол олдскул бошад. Да, и бидагие ки мақсад ту Наврӯза бо плюс того что ки версус мешава ира олдскул ришад накна дига ман намедонам ки метавона баҳо дода. Мақсад Наврӯз гуфтагие ки баронам аки и чиста чихегун заголовкаи темаи май барои чихеле ҳама медонем барои просмотру вай мемонем хали заголовкора. Хатя гуфтагие Наврӯз ки баронам бишава. Мақсад боварӣ дорум ки овоз дама метане ки мутаассифона ма мехом бугум ки барон наметавона судя шида дар батл. Боварӣ ҳам чизи хубе. На аз он сабабе ки ман мисол да бовар намекунам, на ай сабабе ки вай ай группаи тай, просто ай сабабе ки гапи мардум зиёд меша бовар мекунӣ. Так аями гапошон монда шидагием бо ҷада вай шидагие мисол пешниҳодо шидагие ки доварира халқ кунад. Ту чӣ гуфтанӣ нисбати ҳамин чиз? Халқ майли ман мисол халқам мисол ҳамаш бисёриш мефаҳмам авози системара. Мисол аввал дар нигахе буд ва нигахеле не ки биё аки чӣ ҷои хомӯшӣ дора як чиша ба назар бигирем хотя бы чира бигумандозем. Вақте ки ина мисол меорем батли райдера стёпара мисол аз ҷиҳати мигем рэп хонданан исусуд масад ҳамаи читкаву стилу панчу флоу хеле бигирем. Зафар сахт баромад карда ростеш. Аки мо медонем мисол стёпарам бад нестай, но ба ҳар ҳол ҳар дофе ки баромад мекунем ай настроению ай тайёриву ай текст зависӣ мекунад. Барои ҳамун навоз мегӯем ки и бародармон боварӣ дора ки мебара. Мисол барои ҳамун мумкин ки сахт тайёрдагия боварӣ дорам ай худаш мисол. Ина дидӣ як рӯзи хелай бо як 5 моҳ паси хелай барои ҳамун ам ранги ман айму аввал мегуфтам ки репа ранги спортбинӣ мешавад балки бибин худо дохел. Масалан ту метонисти гуфта мақсад ман метавонам гуфта ки шояд акаи Слима яъне акаи Шаҳриёра мо дар доварии шумо даъват мекунем. Агар мисол акаи Равшанам дар занги телефонии мо ҷавоб буга ӯрам илоҷи шава даъват мекунем. Не ки мо ҳами сеюм судя да
намедонем кира бигем ба фикри худат бия аму гапи чира будкунем ижда мегзарем аму камбудишано гуфтанамонем баъд галасава нишида буда ёдат боша ихе бигирем ин астёпаки хичам тоқаам боша ё ки қатъи талпаш ё ки гапҳои вай дига хебуд мисол вай бо жаргони мисол камкам лаҳҷаи кӯчак қати гап мезана исусе и гарани тарозубозӣ кард мисол барбаробари мисол райдер мисол урам дастгирӣ кардан исусе дидин иҷа хе ина мо ҳамчун репер нигоҳ кардем ман фикри шахсӣ ман мегӯм ки ӯ карад натури ё хай ничия буд ё ки зада будаш ман ростиш аму хидмам ай халқ ай судиҳо нидапанимани мондум ина майли уклон кунем ки ничия не ки карад аки зафар аниқ ба қувват биромад не ки анайраби ки ба халқ мемонӣ бо дига симеброя и сферара хушу фаҳмидан дар кора мисора барои аз ира бигири ҷои секрет ҳам нест мемонӣ бачаҳои ютубда мисол ози ҳаму галасавани халқ намонӣ ба фикр мамрам через ютуб мешавад ин ҷои чӣ надора ягон ҷои чишам нест просмотри ӯ бачаҳо мисол бақувватай ира хичонам медонанд имаам медонам и барои ҳамун ая тараф бирава ки мо буд кунему баъд ба ӯ мешава ус мешава барои ҳамин як чизе бошад ки тарозуш баробар бошад гуфтам гапҳои худаш чизе поправиваме ошавад гап нест ягон ҷои насколько ма мухлиси репи тоҷика мешнусум ва ай кадом сабаб мегӯм ки галасавани халқ нотуғрия барое ки бародар ма фикр мекунам ки ай 100% мухлиси батл медонед чӣ хали галасават мекунам я 60%ш ина мисол ай 60% чанд фоизиш мухлиси таю мисол чанд фоизиш мухлиси навикай вайда фарқ надора кибридагӣ ай вай мухлиси тай вай просто туда голос мета и мухлиси навикиш просто навик да овоз мета ана 40% дигаш ай дадрини у 40% 20%иш ихали одамоан ки ё просто ты маъқулиш нести барои ҳам овоз шада навик мемона ё ки просто навик маъқулиш нест вай мухлиси таам нест и вайда пофигу ки зурхондага ё ты вайда маъқул нести овозиш да навика ё навик маъқулиш нестиш овозиш да тай и баъд танҳо мумкин ҳамун 20% одамое бошанд ки натури ҳамун чизи дидагира баҳогузорӣ кунанд мақсад барои ҳамин ин риски калонаю баъд ба тақдири гуфти худ mc бозӣ карданай ай тарафи организатор ман хиёл мекунам ини серьёзности моро нишон метавад и баъдо сари ҳамара дар мегирад чи ай организатора чи ай ора чи ай мора ҳамира чи ҳамо гуфтаи худат ягон фикри хуб ки мадам фарқ надора ина баъд раст ки баром ки боша овозша удабтар хай шона биёрен овозша мода мешава ягон ҷои чи нест ба хоҳиши бисёри подписчикои канали мо бисёриҳо хоҳиш кардастанд ки ай сабабе ки ҳардаш фристайлери хубанд шояд сеюм раунд фристайл мемондем байни ҳамин ду нафар ту чӣ гуфтанӣ таю бародар пурсидӣ ман ӯ бародар напурсидам рости гап и баъди ҳамун видеои ҳамун пайдо шид биё ҳамун медонӣ чӣ хеле мешава ҳамин ду раунд ман боварӣ дорам ки ту београниченӣ гуфтагӣ ба фикрам моли худмон хеле суҳбат мекунем мисол намедонам аки ки чанд қадр суҳбат мекунем ва ҳамин коротки як чарчар дорам ҳамин битонам исполнят кардан хуб мешава иншоалло ҳамун београничение баъд мо вақте фристайл мегӯй ту мехоҳӣ чи мо то сара ҷада не ман мисол тарафдори вай нестам ки бо шумо фристайл кунем дар уҷа ғайри бо батлотон барое ки мо худмон итак шумо дар вақте кам додем барои тайёршавӣ ба батл бо фристайл куш кардану бо мисол як бор бо чента лишни мозгои шуморо напряжать кардан ки бо дар уҷа фристайл мешава ягон чи фикр кардан да намехом загружат кардан ба нашод ҳамун доваро сеюм довар кира кунем вообще умуман доварора кира довар монем ту уже адекташа ришад кардӣ ришад накардам ин шахсое ки мисол данный момент ҳам олдскул ҳисоб мехӯранд ҳам дар мисол чӣ хел гум радарода метованд фаҳмидӣ ҳамун масъалаи ҳамушам фикр мекунем
خیلی بین جورا مثال بیای خیلی میکنیم فر نداره راستش مدام بوک نداره گفته گپا که گفته اون گپای خودش که ما هم باید سن سال رسیدیم که موضوع خیلی ما میدونیم کی ما را زد یا کی ما کی را زدیم همین آیا طرف برای همون جلاتینا خودت بین تراس همیرا برادر ارگانیزovat کردستی خیلی تدا باوری دارن من نمیدونم نه که ما تدا باوری دارم رحمت دوشی مقصد ما کسی را با دل خودت میبینی کاری اسوسه همین اگه وای نشود ببینن که ناتور یا هر موناتو نیستیم ولی فریستایلش مونن که هر مون با قوت بروندیم بمونن فریستایل من مثال ایورا مدکس کردن نیستم من بعد یاد دیگر پینا گفتم داشتم سعید بگم من میرم که من برادرها را گفتم که اول یکمی گفت گفتم از طرف من مثال چی نکننده است افکار سوسه من خواندم کامنتارا میگن خودش باوری نداره مثال برای همون زد نزده سعی نه برادر ایگه به این است اگر دایه که امی من خودم پریویت سعی نمیکنم سختی بعد قیمارا میفهمی برادر و من هیچ وقت مثال برادرای خدمت و یا که مخلصای رب من دعوت کردنی نیستم به همون چیزی که پشتی من خواه کنین این من باوری کامل ایسوس دایی آیا هیچ کس را خوفته نداره برادر ولی همین چیز آیا بخشی بزگره یا دولت اخدش میفهمی برای همون ایگه او منو را نداره و با گفته بودم که امسی باید همون قواه در تایار شوه مثال انشالله میشه مخی با عشق وقت داریم برای همون گپای همون خبره همون وعده به یکان زد میزنی هم برادر ما باشد دلی ما در باور کنن گفته گپای خود چون که من برای مخلصام اما وقت چون مروری وقت همش خودش نشان میتونم مثال بعد کی آینده چخیل چمپیونن کی چی میشود مثال این سوها ولی جوانیش رفته سریمو اما همچنین 10 ساله ولی بشین درجه یک چیزی دیگر را میخوام چی کنم مثال من این سوال دانویک برای چی ندادم که خیلی که اوزی پیش اینوار فهموندم مردم خیال میکنه که ما نوی که دستگیری دارم یا که رفت و آمد ما زورای ایسوسو با خلق بسیار وای کیسه من میخوام شنابس در مخلصای خودش برسانه و یا اینکه من در مخلصای خیزه اولاد برسانه که همی بطلا ورسوس کردنش همین مقصد ای ورسوس کردنی بطل یا که بطل در نمودی ورسوس گذاشتنش چی خوبی داره و چی بدی داره یا که همه خیلی توغریه یا که نتوغریه همین را میخواستم ای دهن خود با زبان خود در مخلصات میفهموندی برادر در مخلصانه عموما بیا بحر مخلصان رو در بگیم ورسوس یکمش در دیگر دعوت ها هستن همین چیز مثال همین به مینوسن فقط چخچخه مثلا فهموندن این هم یک بحث هایده یا تکتیکه یک مهارتی رپره بله این آیا طرف چخیلی که مرا میگن بی تقفیده نمیتونن چخیلی که همون اکثرت شده همون خطا میکنن همین چیز در ما رسید همون ستیلمون هم خیلی این خیلی نه با ورسوس میکنیمش چخیلی که او برادر در خودش هم مثال مینوس در خوندن نه اونقدر مخلوعش من چند بطل شدیدم درجه خطی ما هم مثال به مینوس بطل کردگیه خطی هم اجده داشتم من میخواستم که با همین تین شوده نمیخوام مرم حرام بازی مرا نمیفوره جورا برای همون ای در خوبیش در چیه که همین ها تو چرچه هم نکنی گب میزنیم و هم سیستی مرا میگه مثال من یکم سیستی یکم بلندی مرا میگه من یکم بلندی او را این بعد ایتا خیلی خودش ایتا برویم مقصد همون نفرایی که در کامنتاری های به نزدیکی ماندگی نویساندن که خود ما در بطلای پیشینه تکنیکا و چیتکا و استیل میگفتم ما در همون آدمو عدل نوار نکنم در همین فرصت استفاده برده در همین نوار میخوام بگم که برادرها در او وقتی که ما چیتکا و استیل میگفتم برای که او وقت صاحب معرکه دادی خدا بود شیخ بود پراویلا را هوای میموند که باید با مینوس شوه یا که به مینوس شوه یا که باید ما چی را اهمیتیم ما در اونجا همچون دوار ما در ویا کریتریای پیشنهاد میشید که کدام کریتریا باید سودید کنم ما طرفداری نستایشی بطل بگیم با یک خلط میگن که واسمه امیل عربین امینیم در اونجا با مینوس بطل میکنه اون مینوس نیست برادر او بیت میگن دیجی بیت میته و یا در همونجا میفهمه همون امسی ایمینه همونجا در فهمیده بعد همون بیت میخونه ای سببه که حالی ما ای خیلی شرایطو نداریم
Hozirajda versus shagzarondesim va chkhele ki diden официальный battle под versus mezgara даже oxymoron disaster намуди versus battle кардан. Шоди абор дигар раҳмат бародар барои даъвати моро рад накардан омаданат ва мехоҳам бугумад ки рӯзи 25 насиб карда боша 3 рӯз пешаи батл рӯбарӯ пешаи батл мақсад хабарат кунам да пешаки ки рӯзи 25 кати нави кемси рӯбарӯ мешава пешаи батл ва дар охир мисли ҳарвақта ягон 4 мисраи тайёршидагиё ягон чӣ мегуфтӣ медонистӣ ба фикр ман мисалҳои бия хеле мегемеш ҳардумон оли беақлӣ мекунем ки якдигарро мекунем хафа пеш аймоҳи шарифи рамазону ай мубораки арафа худо моро бубахша нигоҳ карда дар вазъияти зиндагии мо ҳаматарафа ки ман интизорумам бародар ягон рӯзи ҷумъа бияву мо ба якдигар рӯз кунем сафар. раҳмат бародар суханои беҳтарӣ буд короче ждат мекунем батла ки ман боварӣ дорум батли бениҳоят хуб меша муҳтарам подписчикои канали майдони батл меҳмонони канали майдони батл дар поёни видео ссилкае ки ба даромада просмотр кардани ҳамун ссилка шумо мораву ва инами бачаҳоро дастгирӣ хоҳем кард як бор дигар раҳмат.